And I began to question God. Yingani uvumile? Bewukuphi? And then now, uyaphendula umoya ongcwele because he does communicate with us. He said, Bengikhona. If I was not there, you could have died. Remember, you lost blood and you were given blood transfusion. You went home, you got an infection in the blood. You could have died. But I saved you. I allowed the situation to happen so that you know that when I'm there in the fire, you will not be burned. I tried IVF. It failed. I questioned him again. And then he came back. He said, I, the Lord, at the right time will make it happen. Wait upon me. Wait upon me. Wait on the Lord. I don't know what you're waiting for. Whether job, whether marriage, whether children. Wait for the Lord. Maybe you were in a Sarah now. Maybe you were in a Hannah. It will happen at the right time. That's why I sing. And I get swabi. Haiba motho tla o gona hore a jaive thaveneng ka botlolo ya jwala nna ke swabelo tshwara microphone ke hlanye yay. We are ministers. That we go through things. Sometimes you don't feel like going on stage because you are weak as yourself. Harana le batho ba tshwana le lona me ba rapelang. Re kena staging ho ntse ho le bohloko. O kene o tlo ntata modimo tsosa mmina thoko staging. I will sing with impilo yami. And I want you to prophesy. Prophecy is not when they tell you your name or your ID number. That's not prophecy. That's guesswork. That is the devil playing tricks on us. A prophecy is something that comes out of your mouth, and what comes from the Lord about you, concerning you. They are not confusing. Tell Satan namhlanje ba bawo uyigcina impilo yami. Come with all your legions. Let them come in one direction, but they will flee all in different directions. I sang that song in 2019, not knowing that I will have to face things that will make me want to stay, even like ngihlalele safuthi ebukhoneni. Ngingayaphi uma ngisuka kuye? Ngeke ngisuke kuye. Bawo uyigcina impilo yami. Siphi isibambatho? Hayibo mama. The Khosa in me. Khawubethe so sibambatho. Somato uzoyigcina impilo yami. Uphinde ukhosela umoya, ukhosela. Somato uzoyigcina impilo yami, uyigcina mo. Uphinde ukhosela umoya. Somato uzoyigcina impilo yami. La 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 la.
Come on, somebody give Jesus Christ the big kind of praise. He's worth it to be glorified. He's worth it to be glorified. Thank you. Glory. Lunch is on us. That's how I get stressed. Lunch is on us. That's all she lemo. Ring amene kafe. Le ba modimo hape ba zalwane ke la ka etsa tshepiso go maobane ntho ke tse ke di etsa di pedi fela. Ke tlo kolobetsa batho seng, ke kolobetse batho mantsibu. Bale ke kolobeditse batho mane Ntate Morifi ka kolobetsa batho mane FNB. Khotso haibele batho. Khotso haibele batho. Ona le batho ba kolobeditswe bosibu ba ne banana ba winne. Kanti una le second half. Au modimo wa second half. Ai modimo wa second half. Se ba thuntse ditlabo go tsa o qetela. Kanti saleng wa khutla. Le ntshwarele ba ke ba hatile di khwanse ke phasi ya mosadi ya ka ke a dumellwa etsa diphoso e ring amene ka ofeng. Wa tseba ha o na le mohaune date mlando wa hopola ke dutse ka mona Manduxi ka extra straw la ke le khwate o heletsa batho re khwathang ma 1000 bang heletsa ba le ka disutu nna ke le ka mona ka extra straw ke tla o dimba ga moruti wa rona ke re glory. A ke re shapela go Christina Matsoa maholo hlobaratho. I be also tsebe language ya Christina ya mahlo ha o mo tsebe ne. Ha o sheba fela o tlamelo lokise ntho tsa hao. We rearrange, we reconstruct. Ka one look fela. Tla o betsa go apota ka pa o tsileng. Ha o sheba fela o mo ride. She's a wonderful woman of God. Nna ke be ke le siko sefapano ha ke batle lo ke praise motho mara ne ke sa nyala wo. Ne ke sa tlo loka. Ne ke hloka mofuta o. Hey bashimane ho na le mofuta o hlokang. Nna ne ke hloka mofuta o. Ha o mpona ke le mofuta o tjena wa moruti. Ke ka baka la go ke na le mofuta o tjena wa moruti. I'm when I die and bury myself, I become the murderer and the undertaker in the same sentence. Ya shwa ke ikepe. Ya shwa ke ikepe. E go papele re a lentsweng ke re nehele. Ha o re ke plate wa nehela. O tile re tloja mahala jalo o batlang e nna ntse le monehelo wa tsatsi le letsatsi. Ne ke kopa
Makhumalo. Okay, Makhumalo. Sisenkonzweni ekuhlabelela nawe. Ayi. Sisenkonzweni yokuthumisa nawe. Ayi. Hlabelela. Ayi wayethabula msadi wa Khumalo bona Khumalo. Ay baba bambana balika magamo. Amo ke last number mo. I o tla ke nehele re a lentswe. Ke mofuta. Oh, abo nyaga man. Hlabelela nawe. Sisekete yokuthumisa nawe. Sisekete yokuhlabelela nawe. Sisekete yokuthumisa nawe. Sisekete yokuhlabelela nawe. So much so. I matsaluna short agele shape matswa party baratu. I'm just going to let me welcome family anta Sekete. I get ba emeka maoto ba anta Sekete. Ba teng ka ofela mona ke ba eme fela putheo. E bona ga ke a go bua fela ke hlaga ga mago. Ke ka letse mago ke ba ema ke bana beso ke ba. Mosadi molo a sa emang he ke ena mme he ke na le mme wa ka o mona o etsa 88 ka April re a leboa ke kopa fela ba re ka dula fatshe ba ntate marole ba teng ka o fela ba eme fela phutho o bona hore ke nyetse bathong le nna ke a ke credit bureau mme marole a ona le ba bang ba ipatile mo mara he ba ba emba ba ka ntle le ba bang ke ba
Ke kopa fela ke tlo emisa sebui le nkopele fela mo ha o ha ke tswa ke lukolla fela ho sebosiu na mapotla ke tseng, but we are blessed today. We have the product of Memaneti Chaba. This woman of God, I saw her interpreting for Memaneti as a very young lady until she becomes a very powerful pastor. Ola sebetsa mane le bo Thwasa le ba Thukada le bo Thapelo Jonas ba khothatsa setjhaba. Ntho ke tsebang ka ena ke clear view, which means o tla tswa mona o hlaketswe. Ano kopa kopanya ano hina tla o fa ntho e hlakileng wa opola Jesu la thetsa motho ka letsoho a mmotsa o bona eng a re ke bona sefate. Jesu a wena o tlo lematsa batho e re ko kenyetse second dose a bona batho. Now o need batho ba tla o fa clarity ro bone bophelo in a different angle. Re na le Pastor Matshepo Mokobake a re shapele morena Jesu matso. Ke kopa mme o tle sefala ke sena ke tseba mosadi wa ka o dumela ha kae ke ka ho ke kgethileng wena jale a re mo shapele matsoho. Aus Matshepo mme Matshepo Mokobake go HOP, welcome her in the name of Jesus. Welcome to the house of praise, Mama. I want you to relax. Enjoy the thing. Mamela lentswe tloela stress kwa la phone o etse flight mode. Ka lebitso la morena Jesu. Welcome, Mama. Ke gaitse dia ka e. Mo mameleng a le hlonolo fatshe ke a tlhona jwale ke feletsa ba itifela. Hallelujah. Lebitso la Modimo ha le bokwe. Ke tlisa ditumediso le ditanki ho tloa ho moruti Mokobake ya leng siyo tsatsing la kajeno empa nlokolotse. It's such an honor. Ha se jwale re khalla ho fihla mona marotholo re programme dia clashana. And to my friend nna ke motseba ile Christina mabishopo wa lona. Re kopane re le banyane ne re tsa standard 6. That's what you call grade 8 today. We were among top performers. Ne re phulusitswe mare le dibuka ne di paka hore re phulusitswe. Back in those days, it was more than 35 years ago. Ene re ha ba re kgetha dikolong ba ne ba nka ma top 3 sekolong se seng le se seng be re lo sponsorwa ke Eskom re rutwa maths, science and English so that we excel more. That's where I met Christine. Happy birthday, my friend. Thank you for being comfortable in your lane. Re a leboha o re bele mohlalo o motle wa ho ba firstly a lover ho motho wa hao. Number 2, a wife to him, a mother to your children, but also a woman of God. Thank you for being clear on what God has called you to do. Ke dumedisa moruti Sekete ke ngwana heso bishop wa lona. Thank you so much for him to receive me as a gift from God. Ke lebohe boetapele ba kereke ka sebaka sena seo ke se fuweng. Ke lebohe tjhaba sa Modimo se iphang nako ya ho dula maotong a Kriste ho utlwa lentswe la hae. Ke ha ke tsamaye ke le mong ke tsamale mme ke mo rometsweng ke Modimo a nthusang ka tlung for more than 7 years. Me alina sepane a tswang ka hara naha ya Lesotho. Mme kopa o eme baena bao ananele. Amen. Ke boele ke tsamaye hape le motswalle wa ka le mohlanka wa Modimo. MC una sa mo acknowledge moruti Sisenyane Setlogelo ho tswa Melody Virginia.
Ha re ka bula lentswe la Modimo bukeng ya Baefese kgaolo ya botshelela ke tla bala temana ya 10 ebe re bula ho Dikronike tsa bobedi kgaolo ya bosupa temana 14 Ephesians chapter 6 verse 10 and 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Bebele re qetellong bana beso tia moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho. Qetellong bana beso tia moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho. Wena Christina, my friend, in the length of the days tso Modimo o fileng tsona, thapelo ya pelo ya ka ke hore qetello ya hao e tla ba matleng. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 e re, ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa, sa rapela, sa batla sefahleho sa ka, sa fapoha tsela tsa sona tse kgopo, le nna ke tla utlwa ke le mahodimong, ke tla lebala sebe sa bona, mme ke tla ba fodisa, ke tla fodisa lefatshe la bona. Papa, ka lebaka la Morena Jesu monga rona, Modimo ya re tsebang, ya re kgonang ho ba ile yena re bopileng, re a leboha ka monyetla wa hore re utlwe lentswe la hao Modimo wa ka, hobane lona le a phela le kgona ho phedisa. Ke ka hoo le sa tlotswa ntate wa ka lokileng, re tshwareletse tshepisong e itseng, le kekebe la tswa la ba la kgutlela ho wena le sa etsa mosebetsi. Ke ka hoo sentse re lebohela mosebetsi o phethwang ke letswe lena le sa tswa. Re lebohela meya ye kgodisehang hore ya o hloka Kreste tsatsing la kajeno. Re lebohela phodiso mmeleng, kgopolong le pelong tsa bana ba hao. Modimo wa ka, re a leboha lentswe la hao le re moo wena o leng teng bana ba batho ba ya lokollwa ditlamong. Re a leboha ka mohlolo o etsahalang o etsang rona re tlo keteka e mong wa rona o wena o mo hlomphile Modimo, o re mmoneng a tsamaya ka ho hlompha pela mahlo a rona, athe o tlo lokolla bana ba batho. Re a leboha hore o etse mosebetsi o ka etswang ke wena o le mong, ka tsela e ka etswang ke wena fela ho bana ba hao, bitsong le matla la Morena Jesu. Amen. Hallelujah. Molaetsa o Modimo o beileng pelong ya ka o mokgutshwane haholo. Ke tsoha mantswe a re, qetellong bana beso tia moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho. Aus Christina has been a great example. Wa elelwa hore o utlwisisa matla a Modimo o a dumetseng ho yena. Mantswe a Modimo wa buang ho nna ke hore re hloka kereke e ikutlwisisang, e se kereke e tshabang le ho tseba ka matla a sera. Modimo o utlwile ke baena ba tsebang matla a sera. Batho ba tla o jwetsa hore Satane o sebetsa ka nako mang mesong. Batho ba tsebang hore Satane o sa ntshitse matemong a feng neng jwang. Empa ba sa tsebe matla a eo ba mo dumetseng. Modimo o re ho rona re le kereke tsatsi la kajeno ha re keteka e mong wa ngwana bo rona a holelang tabeng ena, hore tiang matleng a ka sa sitweng. Bothata ba tshabo e leng teng mmeleng wa Kriste ke hobaneng ha re bona matla a sera, re bona le tshenyo e kgonang ho etswa ke matla a sera. Ha ona batho ba utlwisisang le ho tseba boloi jwale ka bana ba Modimo. Empa bothata ke hore tsebong ya bona ya boloi bebe ba lebala hore matla wa matla, empa ha se a sa sitweng.
Jwale ka hona tiang moreneng le matleng a ona a sa sitweng ke letho. Ha o tla hopola hore ke neng re kileng ra bona hona le matla le ponahatso ya matla a sera ya ba eka kuona matla a felletseng. Ba hlaha batsebi bo mamosebeletsi le bo ramosebeletsi ba tla pela faro ha mosha etsa mehlolo ba o phethe le bona. Hobaneng ho ba le nako moo e kang Satane o kgona tseo modimo di kgonang. Re lebala hore matla a enwa eo re modumetseng. Wa bona ha ba etsa mohlolo ba o etsa e ba ka ho a tshwanwa. Ke mona mo tla utlwa bana ba modimo ha ba se ba kopane dihloho ba re modimo le badimo. Hobaneng ha le utlwisisi a sa sitweng ke letho. Hona le lebaka hobane modimo o re dumella ebile lentswe la modimo le re do not forsake the gathering of believers. Ntwena ya nna ntse re kopana khafetsa re etsa ntwe le nngwe re bula bebele le nngwe. Ke hobaneng mohla re ne ra amohela Kriste re la ra fumana taba ena hore ha re tla mona re tla service. Ha re tla mo re tla service. Pele re pholoswa ne re tseba hore re tlameha re ye kae mo re lo sebelletswa teng. Jwale re tena re se re sa hloke bo mamosebelletsi hoba modimo o re sebetsa tsatsi le tjhabang le dikelang ka lentswe la tia moreneng le matleng a wona a sa sitweng ke letho. Ha re dutse re mametse lentswe la modimo re ipalla lentswe la modimo o sebetsa ka hare ho rona hore a tla re sebedise. Jwale ha re sa hloka ho ya ditshebelletsong hobaneng re a sejetswa. Hona le lebaka hobaneng kopano tse tshwanang le tsena le mohlaise le party re bentse re bula lentswe la modimo. Bebele ho Johane 15 verse 3. Ke nana ne utlwisisa hore hona le mo re tswang mo re ne re tseba hore neng ho tla thwe o na le tshila o na le senyama o na le ntho tsena tse ngata tse bolelwang. Modimo a tseba hore re tla ka kelello eo a ba re utlwang ha le se le fihlile. You have been cleansed with the water, that's the word. Jwale ha re le mona re a hlatsuwa o ska re makalla ha re se re sa hloke dibata. Modimo o re etsa ntho e tla tshwanelwa ke mora hae ka letsatsi la ho qetela. Bebele re ba dumelang hore a tla ba itlhwekisa. Jwale ha re sa itlhwekisa ka diphuthelwana re hlwekiswa ka lona lentswe lena. O tlo dula o ipha mabaka go hobaneng o sa tle mo ho kopanelwang hobaneng o nahana hore ke tlwaelo. Ha re kopanele hobane le moetlo. Re kopana hobaneng the closer we get to him the more we see. Ha re fihla ho modimo a itshenola ho rona o re senola rona ho rona. Re ikutlwisisa ha yena a re bontsha morero wa hae ka rona. Ke ka ho la re kekebe ra bua maru fihlile o dutse ha o tsamaya o re ke utlwile modimo ho nna a re ho hana dintho di se di sa kopane e le sena le sena se palamana le sane se latelwa ke sena. Lefatshe le re a manyeula o ka bathwe ha o tsebo ka dula fela. Ema mosadi bona o etsa jwang. Jobo ha di mo etsahalla jwalo ka di hlola di re etsahalla matsatsing a ho hlola ho bua le ba ntseng ba tseba modimo a dumelang ho yena ba re a tjhe ha isnoba hona le mo o e lahlileng teng. Jwale modimo o re file lentswe la hae
ka ho tseba hore peleng ha ne re batla ho tseba ditsela re ne re ya re lo hlola re ipone seiponeng re bontshwe a re jwale se ke le file lentswe e leng lona seipone sa lona ha re ipatla ha re sa hloka ho lo hlahlojwa hobaneng re bula lentswe modimo a ba re senolela jalo ska makala ha re ntho tse ding ha re sa di etsa bana ba modimo ba nana hore ha re se re sa etse ntho tse ding re tlo sala re le fela e ka jwale eng kapa eng e fokang e tla fella ho rona re na le lebaka hobang re se re sa hlabe a se ntho ya makgowa hore ha re hlabe ha re ne re hlaba pele ne re utlwisisa hore madi a bua ke ka ho le mesebetsing ho tla bana le a reng ha ke qeta ho etsa mosebetsi ka lo sign contract jwale re makala ke sephiri sena seo lentswe la modimo le se buang bukeng ya Bahebero lentswe lena ne le utlwisisa hore ke bomang bana ba tlileng ho modumela ke batho ba kileng ba bona madi a ba sebeletsa ba hloka ho hlaba selemo le selemo modimo wa re utlwisisa ebile wa re tseba o tseba joko tseo re tlang re di jere jwale a ba re rwesa ya hae e bobebe a ba re madi ona tsholetse madi a sefapano madi a anetseng moopedi wa Mosotho ha tla re madi jwale bothata ke hore re tswa moo re ne re tsholla madi bakeng sa medimo e sa kgoreng ha e kgore ha e kgolwe jwale re tlameha ho dula re aphiza court na court mara mohla a Krista na tsholwa hangwe sefapanong yaba modimo wa kgolwa ho anetse madi ana ke ka ho lentswe la modimo le re le ha madi o hlaka bua ana a re buella tse molemo ha se nnete hore Africa is a dark continent with every challenge eo re bonang naheng ya bo rona ho ka ba bobebe ho hopola eka modimo o fetila re siya jwale mongodi wa dikronike tsa bobedi kgaolo ya bosupa temana 14 o relelliswa hore modimo wa bona o bona bobodu modimo wa bona o bona bofutsana modimo wa bona o bona boloi ha ona ntho modimo sa e boneng jwale ha re rapela re lakatsa ka modimo o ka hlaha wa etsa mohlolo fela wa tseba a re fela ntho tsena kaofela tse mpe di loke ebe ka modimo o re ke maketse self le nna ke le makalletse hoba ke tshwerwe matsoho ke lona ke mona mo a reng ha setjhaba saka a ke re o sa di bone dintho tse kaofela tse mpe tseo bothata ba rona e le hore ra di bua ka tsona be re fella moo re bona ka di etswa ke bona ha ona mo re kena modimo a re ho fodisa ke a kgona ebile ho fodisa ke a batla
Ho fodisa ke ntho ke e ratang. Empa matsoho a ka tshwerwe ke bana ba bitswang ka lebitso la ka. Ke mona mo a reng ha setjhaba sa ka. There's so much that hangs in the balance of the Church of the Lord Jesus Christ finding itself. Hona le dintho tseo re hoeletsang re tlosa mmuso ka tsona hore ha di loke. Empa Modimo ha o sheba, He will not hold the governments responsible because they never paid their allegiance to Him. Ha ona mohla government e kileng ya re e ikana ka yena. But in this land, God has a people. Ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka, ho bohloko hore ebe re bitswa ka lebitso la hae, empa yena ha re sa le sure hore ke yena kapa ke yena le. Ngwana Modimo a phulusitsweng ha sa go o yoke, ha sa go batla ho connected to their roots. Bothata ko hore lena la hae lebitso ha re batle ho le tlohela, mare re hanana le matla lona. Ke ka hoo ha re se re thotse di-stage, re se re eme, re fuwa menyetla ya ho bua meketeng ya malapa, be re re Modimo le hoba ha re tsebe matla a naha ya sa sitweng. Ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka, re setjhaba sa Modimo se tshwarelletseng lebitso, re a rata ho bitswa nthwena eo re bitswang yona, mare monga lebitso re a mohana. A go fodisa ha lefatshe ke a batla, ke batla ho fodisa ho bola, mare ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa, Modimo a go qakuwe ke rona ka mokgwa re kokometseng. Haka kang haka re sebedisa Modimo ha kope boikokobetso ho batho ba sebeletsang medimo esele. Modimo ha kope boikokobetso ho ba etapele ba ikanang ka medimo e meng. O tshwengwa ke ho ikgohomosa, ho kokomoha ha ba bitswang ka lebitso la hae. Ona keke ba re kopa hore re kokobele, e bang re ne re kokobetse. Hore ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa, a re sa rapela. Rona re tseba ha ba bitswang ka lebitso la hae ho rapela e le tsela ya bophelo, mare Modimo ko ona o fumana a hloka ho ba hopotsa hore bona ba rapele. Bothata ke hore ha ba bona dintho tse etsahalang, ba bua ka tsona, ba tseba ka tsona, mara ha o sana motho a batlang ho rapela, o mong le mong o nahana hore o mong wa rapela. So ho rapela ha e sa le tshebeletso ya mang kapa mang, ha e le tshebeletso ya thapelo,
O ka re bala ka menwana ba fihla. Ho ba re lebetse matla a thapelo. Hore thapelong ke mo matla a rona fehlehang teng. Thapelong re kgona ho sututsa. We are able to push back the advances of darkness and its works. Jwale ha se ka phoso o bonang ditshebeletso kereke tla be kene 6 hours. 6 hours kaofela. Ho ntshuwa matemon. Ha o wa sheba ke batho ba beke fitileng. How? Ningenwe kanjani? Le kenwe jwang mona mo le hlokang ho tlo lokolwa. Ene jole re a thaba teng ha ntse re wa. Ha re ka hlatsa teng he re hlanya wes. So we are happy to factor the devil and his works in our program. Re tlo ithuta lentsweneng. Re tlo bua ka Modimo neng le mesebetsi ya hae. Ha 6 hours kaofela. Ntse re botsana le madimona wena o mang? O kenwe ke mang a o kentse? Re lahlehetswe ke tsebo. Mohlanne re sia morao thapelo. Hoba ke thapelo mo Modimo o senolang dintho. Ke thapelo mo Modimo o bontshang ntho e santsaneng e tla le mang. Ha se ka phoso bana ba Modimo ba phelang ka tshabo matsatsing ana. Hey la tshaba man. La tshaba. Le tshaba o robala. Ha le sa robala. Ke lona le tsebang hore hona le matemona 12 a 3. Ha ke tse kana mang ke ana koma. Ha le sa khona ho robala. O tlo inthasa sa ere le robala jwang satana sa robala. Ke re nna ke a robala. Hoba ke na le molebedi wa Israele. Ewe le nyana ke ke benga robala sa o tseleng a sa robaleng. I do not watch over myself. Satani has ka robala. Hobaneng hana molebedi. Le robala jwang? O ka robala. Satana sa robale. Hana molebedi shame. Nna ke na le molebedi a sa o tseleng a sa robaleng. Eo Bibele ha e bua ka yena e reng o fa bao ba ratang boroko. Hobane re sa tsoe bosiu just to be close to him. O re papa ho ba boteng ba hao ke nna o na ke ikadile bana ba robetse molekane a khona ke batla fela ho tlo ho wena just to be close to you that I may be filled of you. Mehlena ha le tsoela ho tlo dila ka madimona. Man hey. Ha setjhaba saka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa sa rapela ntho ke batlang re elellwe ke hore ha re rapela re fehla eo re neweng e leng ka hare ho rona e leng lesedi jwale njwetse he hore ke neng mo kileng wa re ha o kena ka tlung ho so le lefifi wa re ha o switcha light wa utlwa lefifi le re ho light. Can I please negotiate an extension of stay?
Jwale lona thapelong tsa lona le qekana le lefifi le re lefifi haeba o no nahana hore ho anetse re kopa o re suthele ke ka ho le buang le bina le dipina tse makatsang kana le re Sathane suke endleleni awuboni kusho ukuthi akaboni. That's why nidinga ukuthi nimcela suke. If you were in your place hanelihlaha Bibele when perfection appears the imperfect give way. Jwale le lona le mofuta ofeng o tlamehang hore o noge Sathane suka awuboni siyathandaza kusho ukuthi akaboni. Hi man utlwe dintha sa sa ha di rapela tshebeletso ha e qala di be di re to every force of darkness that wants to disturb what God is going to do, we rebuke you. Hi man. Bebutlempel. Kere lefifi la hen. How can? How light a le bone? Utlwa lefifi ntse le re le bone. Ne ke nahana hore ne ke kopa 5 more minutes. Ho etsahalang ha le sedi le fihla le fifi le itlheka jwale lona le mofuta mongwe halalelang utlwa ha le rapela le re ho madimona a assignetsweng ho tlo destroya mosebetsi ona ke batla ho le jwetsa hore what business do you have in the presence of the Lord when you should be beholding His glory to be addressing darkness? Hai never lutlwisisa matla. Ne lo tlo tseba hore sa vela ba vela ba tseba hore our time is up. Ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa sa rapela. We cannot factor the enemy in the time that's allotted for the Father. Ha sa itlheke rona re le busy le papa boteng ba papa bo fihla bo setlela in our midst. When do we get the time to address the devil? How is it that he's still hanging around? Ke ka ho utlwang re bua mopoto kgafetsa le kgafetsa. Ha sona se ka batla fahleho sa ka re na le bothata ba ho lebala hore re tlo batla mona ke ka ho ha o ka etsahala hore bishop hayo ba bang ba rona re tsamaya re fila hore today ho na le something man emisang ho ba re lebetse matla a ho fumana sefahleho hore yena ha ka itlhaisa ga batla sefahleho sa hae sefahlehong ho dutse molomo sefahlehong ho kgomaretse ditsebe sefahlehong ho dutse leihlo le letseng hodima rona le re tadimileng bosiu le motshehare. Ha o ka fumana sefahleho o tlo ipona o tlo elellwa hore o thaka ya leihlo la hae le sebete se o tsamang ka sona se tlo fetoha jwale ha o sa
batla sefatleho, o so batla seatla. Ho ba o nahana hore seatla sa Modimo se bulelwa bazalwane fela. Psalm 95 e re, you open up your hand and you fill all living creatures with what is good. Modimo ha o hloke hore o lo mokopa hore papa ha o sampa bula letsoho. Letsoho la hae o le buletse dibupua tsohle. Ke ka ho la ba sa re nix ka yena. O bona ntse ba telwa. Wena jwale o dutse seatleng. O lebetse sefatleho. Ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa sa rapela sa batla sefahleho sa ka. Sa fapoha tsela tsa sona tse kgopo. Ho bohloko hore lebitso lona name tag ya ba tshwere ya hae, mare bokgopo ba fapuile ya hae ba fapuetse ho bona. Mamela, bokgopo is wickedness. I say when I speak that Africa does not have a problem of corruption. And Africa does not have a problem of corruption. Africa has a problem of corrupt people. Ha ona mo re ka lo motholang corruption re re wena ha go batle. Hobane corruption o etseditswe sebaka ke batho. Mare ntho e tshwenyang Modimo kore e ka Modimo hana taba ha bana ba bang ba le corrupt. O tshwenywa ke hore bana ba bitswang ka lebitso la hae ke bona ba fanang ka bopaki bo bodileng. Utlwa ngwana Modimo a re hey taba kore re lefatshe ho phelwa tje. Mosotho ha bua ka corruption a re ke bolotsana, you blaming witches that are carrying the name of the Lord. O khona jwang ho tsipa motlakase o bitswa ka lebitso la hae ke bokgopo. Ke a tseba hore motlakase bile ha se nix. Ku utlwisisa hantle hore motlakase ha se nix. Wetsa boshoba hore ha o lo drive la o di beya ka phezeng hona le a cold drink, hona le a toll gate. Hobane mohlane re fapoa tselang e lokileng re la ga bona bobodi bo khona hore lokisetsa ditsela. Ha setjhaba saka se bitswang ka lebitso la ka bothata ba satane ke hore o dula a itlhaisa ka ke mothusi ho rona. Ha o fihla masepala o lo negotiate ho bane le motho o na re ausi nna ha ke tsebe mare he ho tswa ho wena. O kilo bona ke a o nahanela tse ke bana ka mona. And jwalo ka batho ra shebelana ke re ne ke re hona le tsela
le nna ke tshwane le bana ba bang ba tla o jwetsa hore nna se ke re fela ho tla tswa ho wena o kilo a bona matso a hlatswa mohla o no fapohela tsela e lokileng ke mohla o no bona ntho tse mpe e ka di o lokisetsa tsela motho ha re ho nna moruti ne ke tlo etsa jwang moruti ha ke mo arabe ke re ke tena o mpotsa jwalo hore o no tlo etsa hobane lentswe la Modimo le phelang le phakisang le ahlolang mehopolo le ketso tsa rona nako o no inahana moya o halalelang a re don't stoop this low o entse hobane o la thiba ditsela jalo batla o tlo botsa nna hore o no tlameile o etseng ha se ka fapoha bokgopong ba sona re lla ka di-politicians hore di kgopo di nka tjhelete tsene di beetswe bafutsana di be di atleisa ka tsona wena bokgopo ba hao bo jwang ngwana Modimo re tloa bona ne matla hae ha re ntse re mo thusa kutlwa ka re Modimo ha na bothata ka batho ba sa pholoswang ha ba etsa bobodu hoba ke re ha ba so phidiswe jwale ha wena o ileng wa phidiswa o phidisa bobodu mollotsana tini ke Basotho ba reng corruption ke bolotsana ba re ke bobodu Bibele re wena ha o hlaha you are supposed to carry the essence the aroma of the heavens that you engage with consistently ha re tswa boteng ba hae re ntswa re nkga boyena jwale bobodu ba bokana bo o dubanang le bona ha o tsebe matla a sa sitweng ke letho o tla mmona jwang o sa moleke o re Modimo ba nleka ka mona ke na le 7 years ke qetile mosebetsi ke sa o fumane ntate wa ka next door a re mosebetsing ba batla batho ha tla a re man ke la ka o nahana ke tswa hole le ntate wa hao ebile ke o buelletse ba re ba batla 5,000 ke tse ho bona ona mo tloeleng a kene o tla ntsha ka di-installment a sa le ka hare hoba ke tseba melemo ya ntatamolo wa hao o bo fihla o tlo re bakela hore Modimo o etseditse tsela o sebedisitse bobodu Modimo batla o fodisa lefatshe re ka tlatsa di-stadium ra re rapella Afrika Borwa re rapella the ruling party ha rona ba bitswang ka lebitso la hae ka tsatsi le leng le motse ka bantse tharo tse fitileng bojwang ba ka bojwa ke masetlauka ke di-termites ka thola dirata ha thwe tshela metsi a belang ke tshele metsi a belang ho sa no se di hlahella elsewhere ene ke qenela bojwang ba ka hle bathong ke ntshitse bo 1000 for bojwang bo ke ra ke batlo senyela jwale ho thwineng batla Epsom salt o e fafatse ke fafatse ho sane e hlahile hape elsewhere ka re man ke kopa ho ya koporasi ke lo utlwa hore bo rapolasi bona ba etsang ka ntho tsena ha ke fihla ka fuwa moriana o mong ba mpha le box le lenyane ntho tsa teng ka hare e ka bojwang bo omme ke dithupanyana so ke re bojwang bo ommeng bo light brown ntatona ba re fela etsa hore o bohase around mo o bonang dikoti ba ena ke batla ho le jwetsa hore pelo ya ka ene le bohloko kutlwa ntatona ka go batla o njella tšhelete ha re ke kenye nix ka mokoting
a re ke hase around mokoti ka re mare he ke tla reng ka patala ka tsamaya ka hasa around mokoti wo ka ema ka bana le curiosity gore ke batla o bona ho etsalang haeba o kile wa bona o tla thola ditla ebile tse ding di phushe bojwang ka hare tse ding ka hare di a bohula tse ding di a hole di khutla ka bona ho atsuwa ke ngena phuma who busy but I just had interest just to see baina ka bona ya ba tsena tse tswileng di phusha ntho tsane di granules tsane tseo ke di hasitseng ntatona a re ho tsona ntho tse bojwang bo nna ke bo hasitseng e ka ntho tse ke di hasitseng e ka bojwang di utlwa e ka re ke dijo tsane tseo di lo di sela ka ntle and then India kena bojwang ntho di granules tsena ntse di kena ka hare di a kena ho atsuwa di a thusana di a pushana dijo di a kena. It didn't take 20 minutes until there was no movement. Ka hopola mantswe a ntate o a re ntho e tlo tsahala ke hore ha di kena ka dijo tsena ka hare dijo tsena di nkga ska bojwang bo di tlwaetseng mare ke tšhefu jwale di kenya dijo tsena ka hare ho lo bolawa le tse qetang ho tswala le tse ntseng di tswala ka hare. That is how you deal with this. Ela ha ke dutse mo ntate modimo a re ho nna wa bona he hobaneng ha ke sa batle le je mejo e tlang ka bobodu a re ha le tswa le re utlwe motho a re moruti mare ke monna ka hara lelapa bana ba nshebile ka mahlong ba batla dijo a re jwale ke re ke a bona ke etsa jwang modimo a re ha ke re tloelang bobodu even though it's a system of this world ke bolela hore ha le lata bobodu le tlisa tšhefu ka tlung a re le destroya bokgoni ba wealthier generations a re le siela bana ba lona diboko lona le itse le ba fa cheese a re don't participate in wickedness. A ke re lebetse matla a sa sitwing ke letho a yo re dumetseng ho yena ke ka ho ha ba re ntate o senya nako ba re a senka senwele sena bua ke a hopola ne ke batla license ba re bua like I fail ha 5 and the school ne ke thola di A ka tsatsi le leng ka utlwa go ke utlwile ka letlalo ka re modimo o tla ntshwarela beke o ka ofela ne ke tsoa ka 5 motho wa kansie license department frenageng pula ene re eme line letsatsi le tšhabe re ome pula e bena hape ne ke jalla di conflicts line and then ha ba tlatše be ba fihla batho ba babedi ka plaka be ba re ka jeno di tikete di fella mona that whole week ke matha license department ke gona o bona go na le batho ba tlileng ka moraka ba fihlileng ha bana le a fetang a mothusang ha ke re o sa kene ho ba khathuang line ka tsatsi le leng be ke fihla hae ka modimo tla ntshwarela le nna ke motho ke hlola ke utlwa bazalwane ba reng ho nna mare le wena o jwang modimo o tla o tshwarela etsa fela empa ke sa kgone ka tsatsi leo ka modimo o tla ntshwarela le nna ke lo etsa ska ha o ba tshwaretse ba la nna ba etsa ntse ba kgona hore ra khasha tabaka le nna o nketse fela jwang ka be ke re ho motho wa ka ka re mamela my love ko jwetsa e se hore re discuss ko jwetsa because ke tlo nka 1.5 that's the only reason ko jwetsa ke tlo nka tšhelete ka tlung and le nna ke kgathetse ke re fela ha o ka utlwisisa hore ke kgathetse bosiu ba teng ka lora
ke santsaneng ke sebetsa Joburg ha ke tla qala ho batla license ka nako e ne le 400 abuti ona license department ya re mamela e tlo tswa license ke tla e keepa nna wena ha o sona le 400 o tla ikisa ho nna office o tlo lokolla license ka re ha ke na bothata ba 400 ke na le bothata ba hore ke tla be ke thotse license jwang bana ba heso ba sa pholoswa mehlena ha ke feila ba ratshi moina le wena nahana fela o e hanne le 400 hona jwale se le 1.4 ala o ka bathwe tsatsile o ka go motho wa ka ke tlo nka 1.5 bosiung bo ka lora ke le mosebetsing ke jwetsa bo ausi ba baholo ba ne ke sebetsa le bona ba Joburg ke re mmangwane wa ka o na re mamo iketse molifi a re modimo wa rona ha je majaka thata ke re ke na le bothata ba hore ke patale jojo ho sane ha o thurilo tshidisa be ke thola motho a dutse madraseng e le motho a nrekiseditseng license moya halalelang ha ke tsoa a re jwale o tlo reng ho bo ausi bane ba Soweto o tlo re modimo wa hao sa jana majaka thata ke kopa re emeng ka maoto o se boloke mohla ke ne ke thola license ne ke ile fela ho lo kenya appointment ya ba hore ngwana na o mong a leng ka pelaka a leng ka moraka ha ke phakisetsa ho lo patalla appointment khanthe ngwana na leng ka moraka a na le appointment tsatsing leo mme wa hae o hlokaetse mesong jwale o tletse ho tlo kopa postponement so that ba ske ba mo charge nna ke a phakisa ke a koloing ke kopa motho wa ka a sign check ka nako ne santsana banka di check hore ke lo patalla appointment ka cashier abutuane a etsang di appointment ne ntse ke mo kopa ke re cause ne le November ke re hla ho kampane tholla appointment ya December ha iyo ene ke a tseba ho ja ka bua language ya botho ine tlo bate mare bitso la hore nkekebe ka bua ra khashata be ke tlo bua le language ya botho ha ka re nix ha ntse ke re ke lo patalla ka cashier ke ena tlanga matha a re wa e batla appointment ka pa o e batla ke re ke a e batla a go tla testa ka 10 o tla kgona ke re ke tla kgona ya ba letsatsi leo ke pasa license modimo wa batla ho fodisa Afrika Borwa mare o tshwerwe matsoho ke ba bitswang ka lebitso la hae moruti ke kopa o tle re thuse re rapele re thuse re bake re fapohele tsela yone se re fapoetse ho yona ha ne re tlohela ya ba lokile modimo letse hantle happy birthday my friend Ako shapele morena Jesu maso haholo. Are we ready to pray right here? Thank you, man. How many people say, so help us, Lord? Botata aselefatsi ki kereke. Lefatsi is a reflection of the sick church. Ringa meneka ofem. Akere kwa le mahlori rapele. Modimo ri akupa ka lebitso la morena Jesu. Let the healing start in the house.
a phodiso e qale ka hara setjhaba sa hao. O itse seo re se tlamang rona lefatsheng se tla tlangwa lehodimong, se re se lokollang se tla lokollwa lehodimong. Re bitswa ka lebitso la hao, Bebele re re motse o beweng hodima thaba. E re Bebele, let our light shine before men, so that they may see our good works and they will glorify our Father in heaven. O re jetse mona re le tswai la lefatshe. And Bebele re, when the salt has lost its saltiness, what shall be done with it? Re a kopa Modimo a ko kgutlisetse tatso ka hara kereke, a ko kgutlisetse tshabo ka hara kereke, a ko kgutlisetse letswalo ka hara kereke. Hore Modimo wa ka re batle sefahlego, mme re tla thola letsoho ka mora sefahlego. Hobane Bebele Matthew 6:33 re, seek ye first the kingdom, and all these things shall be added unto us. Heal the body of Christ. Prepare us for the coming of Jesus Christ. Amonyadi Modimo wa ka ka lokisetswe letsatsi la lenyalo. Ka lebitso la Morena Jesu, Bebele re utlolata kereke ye senang sekodi. Re a rapela madi a Jesu a lefile. Bebele re were purchased with the blood of Jesus. Can you hold the hand of somebody next to you? The Bible says if two shall agree, I can no more corruption in our families, in our workplaces, in our business deals. Father God, in the name of Jesus Christ, we agree that, Lord God, we shall live by example. We shall be the people, Modimoaka, who represent the kingdom in the kingdom way. Bebele Modimoaka, we are the ambassadors of the kingdom of God, and we are lifting up the name that is above every other name, the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of the Father, the Son, and the name of the Holy Spirit. Shapela Morena Jesu matso. Ya dumela ka etsa beterinyana a ko shapela Morena Jesu matso. When the praises goes up, the glory shall come down. When the praises goes up, the glory shall, the righteous shall flourish like a palm tree. Thank you, Lord. Rekwetse mahlo. Mohlomong o tlile party, mohlomong o tlile kerekeng, taba kgolo ke Morena Jesu. Baratuwa la o ka bana le dintho ha o sena Modimo, ha o na tshepo. Ini themba lo muntu nga na Jesu. Lefu ka tsatsi le le tlo re kokobetsa kaofela. Le tlo re hopotsa hore ntho tsene re nana le tsona ke lefela. Bebele be se re ho thusang hore motho a ruele fatshe lena a ba lahlelwa ke moya wa hae. Party nyena mme Sekete a ko bone mohau wa Modimo, a ko bone le rekula Modimo. Re kwetse mahloko phamise le tsola right hore moruti Sekete rapela le nna. Party nyena ya mofumadi wa hao ke hloka hore le bitso la ka lengolo bukeng ya bophelo hore nako ya ka e fitla tle le tholwe. Phamisa le tso hohle molete ha o phamise le tso ere Morena Jesu ke utlwele lentswe la hao. Ke dumela ka pelo, ke bolela ka molomo hore Jesu ke morena. Tshwarele dibe o nhlatswe magopo, o ngole le bitso la ka bukeng ya bophelo ka Jesu morena. Shapela Modimo matso a holo. Come on, ako shapele tsodolo ka mothatleng celebration. Ake re shapeleng Pastor Matsepo matso. We love you, woman of God. We love the truth that you are preaching. Ke tlo fa MC